Mahungu te Mahungu ya SABC 2. Sweswi sina mavhiki manharhu Russia ri pfukele eUkraine matimba ri susa nyimpi. MaAfrika Dzonga vo hlaya va tikume va ri eUkraine loko nyimpi suka etikweni leriya. Vo tala va kote ku baleka ku katsa na machudeni va laha kaya lava a va dyondza etiUniversity ta le Ukraine. Wun'wana wa vona yena laha estudio namunthla Nkateko Muyimani wo huma eTsaneni eLimpopo a ri eUniversity ya Kharkiv. Nkateko u bulukela tibombe etikweni ra vamatiko Ukraine u kala u baleka u vuya kaya. Hi byela a ku humelela yini siku leriya ri perile minjhani pfukeni ndzi tsundzuka ku ri Thursday nampundzu a ni tshame henhla ka mbedo se a ni ri ka Twitter ni karhi ni hlaya mahungu se va ri especially Ukraine xi pfalekile se ni texta munghana wa mehe a fanele a tlhela siku ra kona se ni n'wi byela ku ri a wu nge fambi situation se a yi pfukangi kahle and then maybe after 1 hour ni sungula ku twa tibombe nga ka ku ri tilo so loud ya buluka a ni titwa ni tshamile ehenhla ka mbedo maxukeni ko suka tibombe laha ku sungula ku cekaceka mansisisa So awura dorobeni ra Kharkiv eUkraine hi hlamuseli ku baleka ka wena u suke njhani Kharkiv u nghena kwini zo tikuma u ri laha namunthla. Okay, so ematiko man'wana va byerile ku ri okay ka situation ya so ku na ti-free train leti sukaka embassy ya hina uniformangi lo tswaka van'wana ku ri okay ku na ti-train a mi badeli nghenani ka toho se I think hina hi suke hi ti-26 a ku ri Saturday nampundzu hi teke ti-taxi timbirhi hi lo ti badelela hi ya ka the vokzal station ya le Kharkiv and then a ku ri nyimpi ku nghena ndzeni ka ti-train van'wana va khome mikwana va banana munghana mi uza lumiwa u khomelele enyanga wa train u la ku nghena se fosele ku nghena ndzeni ka ti-train and then it was from Kharkiv to Lviv so bata from the east and then we're going towards the west like we're running in front of him ku va chabelela mansisisa so the train ride is usually 14 hours hina yi teke 25 plus hours ku fika Lviv Look, if you Kharkiv, which is the hotspot area halfway. Ukraine. Ukraine. Kyiv is the hotspot. Okay. But I think they're going there to negotiate. Okay. Look, if you Kharkiv, train driver, utima shtimele, batima namaboni, vibes ku rimiela, abastip ku situation injani. Batse ku kuna tibomb mansisisa. And then kuna bana bale ku rileni mansisisa batsa ku hisa, izayiteka mikwana ipfula mafastere ku kutangena moya nyana. And then after a few hours stimela xinga ku famba loko xi famba hala matlhelo out of the wind mafastere hi vona smoke mansisisa yeah ntela uri Hungary yes ku hlanganisa na embassy ya Afrika Dzonga etikweni leriya so ku fika na le borderin a ko ba just us again hi teke ti-taxi a ku ri va mafoni nampundzu hi tirhise Apple Pay because ti-bank ti pfarile amina cash ti-ATM va ti-cyber attackile mi ta mi kume mi draw mali system yi ri mali yi humile mara ku humi mali hi fika ndzeni ka border loko hi fika bordereni we waited there for 6 hours under conditions of -3 a hi swi tivi ku ri emahlweni kumbe hi tlhelela ndzhaku the embassy didn't inform us embassies such as India, Morocco, Namibia already a va ri na plan ku ri tibazi ti va landza ti va yisa to the main capital city Budapest va ta va kumela free accommodation and then from there va kumela etibazi so we had to take a bus from the border we ended up taking a bus because the Indians were complaining too much. They transported us to Budapest and then we found our way there. Oh, okay. So, mdela, our dyondza ka dokotela wena. Awendla afana yosungula lembe ro hetela September leyi. Yes, I found sungula. Ku ta humela yinsis. So we've been communicating with different organizations such as the South African Institute of Education and Save Our Studies and the Safe Corridor for Students. Goodbye, Kumala admission. So we've already communicated with some vice chancellors of the country. They are finding ways to admit us into the system or integrate us into the system of South Africa. Already countries like Ireland are integrated into their system. So all the funding says. Okay. Ikhentsile nkarhi wa wena. Nkateko Muyimani Muchudeni a dyondzela dokotela Ukraine kasi vulavuri na Derko ndzela timhaka ta matiko kumbe matiko mambe va kombisa leswaku policy ya vona a yi pfumeli leswaku va humesa mali va nyika munhu loko a ri matikweni mambe ku fana ku n'wi xavela thikithi ra xihahampfhuka kumbe na swin'wana lexi pfunaka hi xona inseketelo ku fana maphepha ku fana passport.